Hello mga amiga, kani nga video is padulong mi og Malita Occidental. So mao ni mong gisakyan jeep. And then dili kay misigo diri kay puno jud mi kay daghan kay mga bata ang nanguban. So nagsinabakay na lang yung mga bata diri so layo-layo jud ning ang biyahe ani, so ang uban diri nangatulog na gani nino. Then grabe view diri daghan jud kay mga bundok-bundok diri, mga nindot nga talan-awon, so nice kayong mga view. So dugay-dugay pa mi naabot ani mga ang dagan ug siguro ani mo dagan ni siya 4 ka oras ana gyud. Grabe kahangin gyud or ni kusog-kusog pud ang biyahe, kusog-kusog dagan sa jeep. Daghan jud kag makita nga talan-awon diri ang nindot jud kaayo. And manakit na atong lubot rig signilingkod kay dugay-dugay pud kay ni maabot no, kay tuon mig duol ra no. First time man punamon ni pag-adto. And then ang adlaw pud ani murag kaulanon pud siya, dili kay as in nindot ang adlaw karon. So padayon gyapon mi sa pagpadulong. And then bisan asa namong naagian ang mga tulay, mga bundok-bundok nga mga nagpagpag, mga view nindot kay talan-awon. And then diri anami nanaog mi sa jeep kay naay mga murag sapa jud siya, pero dili as in dako, murag igo ra pud tabukon. First sapa da ito siya, nagtuo mi og isa ra ka sapa dire, pero daghan di ay ni tabukonon. So namaktas mi dire kay dili man pwede ang jeep diri kay danglog og lapukon pod. Then ato nga sunon pod ni siya nga lugaran ni. So baktas mi dire sa akong mga kauban diri niagi na pod mi og gamay sapa. So lakang na pod ang akong mga kauban. So layo-layo pagyud ni intawon. So nagdayong nga ning uban diri nga mga nagbitbit og mga gamit. And then nagkugos ni si ate diri iyang anak kay gusto pud siya mag-video. Manabok na pud mig usab, ikatulo na jud ning tabok na mo og sapa. Di man siya iskin dako pero nagbaha siya. So iyang anak ikugos na pud niya kay nana pumitabok kunon, ikaupat na pud ni. Igan jud kaayo lisod kay mag-ulan permente diri kay dili kay kabas-bas makatabok kay daghang tubig, may gani kay dili ni siya lalom. Then nakaagi mi diri sa ilahang eskwelahan elementary. Layo-layo gid mo ang baktasonon ani no. So padayon og baktas intawon padulong sa kay kani di ay nga okasyon is birthday man gud ni sa mo pagumangkon no. So gabaktas mi layo-layo pagyud in town. So niniagi nga motor diri So daghan kay limaw-limaw pero makaya ra murag adventure pud namo nino para makaabot mi didto nga lugar. First time pagyud namo nino, mura mi nag camping or marami og nag adventure diri nga lugar karon. So nanapon mi gitabok nga sapa ikadtulo ikaupat ba to, basta wala na jud nako naihap tungod sa kadaghan. Basta tamak na lang jud mi lang niya, tabok lang jud mi no. So mao na ni final na to nga so na ni padulong nga gyud ay ni sa among adtuyo og adtuan. So hangak-hangak na gyud intawon niya, grabe na gyud singot. So naabot na gyud mi intawon sa among tuyo nga diri nga okasyon. First time pag ginamo ni pag-abot diri so no mi nagtuo nga inani di kalayo pero enjoy man pud siya no. Abot na gyud mi. Mani ko mga kauban sa layo, mani ang view. Nindot kay talan-awon. Makita gyud nimo ang mga tanom, preskong hangin.